ma tuna body ba boxing eno dia baliet afo e biro ni ariemo a welcome in Gulu City. What mera ta di Gulu City ni? da mi do ko Gulu ariema na hanen wa bini box tinu wa bini box ako bini na bini box wala ma ko jino na ko yo angwejo kede gol katwa nare da angwejo yange ma jino pariema ria awara ma ko jino lweo te pide gor no ko belit ka no ko chang jino do wa yange ma wa nen kora ko kwaya e Koro cha no kar gino wa we ken no tamati ne wuro don ere run about kana lechi e gini la yi kundi la yimo no mi wuro don ere kaka lechi kunu ko ngo kwanya lechi ko la yogo do nyone ko ngibok amuga faze lechi ete kwena raj biri ko ni komele do anu ko bele inu don ketem keja do yange ma comedy eto bel daw mi la dok kedo ko ya no ma to yuko abi kele lera kuno kada wa pm ke kuno ke lera bin no yeng ni wa ga ba yeng wen de kara ke ai lo po be ti ram ka kanno ke na meti e kuno wano ti body no ta meto bini ba kita na ko bini ete ngi wana be da keja ni o ka tojo jina me komene iko buni wora ko le tu tojo ata mi cha ko ni pia na ngwena bor me do ma ngwen do jino so one will take Gulu City original. I've welcome young Emma comedy. One ki young Emma pe anytime at Lera, young Emma be welcoming and of course. So young Emma just feel at home. Kai tema ta dungo. Just feel at home. Eto tigiro ta ala me no biru ye kale. Ala winyi ni Gulu kale jo da nyamo ngoro kale. No bini kera. Kwe mero nyama no ara biri jawari yo biri me don ere kedi ate nyamu gina doki ngiu la biri taxi ori na rai bari ti mero nyama pe lera ko le lera ti ke ju ya pe ye le so mo busy mo ke jok le so arabi kubu in won ki jetif gi be ke nen yo me nyama je ti nyama pe enan ko ko ni jok ke jo nyama en pu nyama tini kana de kano anu bora de Gulu kade unya ni pa dungo lera kana unyi jodia nyamu nu bora de nyamu lo nyu waru be nyamu twela no ko ana nyamu lo ri tin won go mero nyamu sola koro ye wije lwet ge timo moge wuru nyam mon kana cheka mon malera young Emma bino wa planning kin me attacking won go eto be mi ge ngeni ate nyam kan mi nyama me kuna kala ko bye. Oh boy, what the heck? Oh boy.